Solve the following linear equations. 8 minus 5x over 2 equals to 5x plus 1 over 3. Okay, this is actually under topic 2 equations and function from syllabus MAT 037. So to solve this question from the given question, okay, we have fraction for both sides. Okay, the belah kiri pecahan, belah kanan pun pecahan. So every time when we solve pecahan equals to pecahan, so what should we do? We can cross multiply. So caranya adalah 3 yang bawah ni, yang kanan ni kita pindah ke kiri jadi darab. And then yang 2 bawah ni pindah ke kanan jadi darab. Okay, so we have 3, ni 3 and then times 8 minus 5x, bracket ni bermaksud darab ya, equals to 2 and then times 5x plus 1. Okay, sampai sini kita nak solve. Solve tu maksudnya find the value of the given unknown. So dalam kes ini unknown kita adalah x. So means we want to find the value of x. So x ni dalam kurungan. So x ni kena kurung. So kita kena eliminate dulu kurungan ni. Okay, kena buang dulu bracket. Caranya adalah we need to expand. Okay, kita kena expand. So 3 times 8, 3 times negative 5x. And then right hand side 2 times 5x and 2 times 1. So we have this. Okay, 3 times 8 equals to 24. 3 times negative 5x equals to negative 15x equals to 2 times 5x equals to 10x. 2 times positive 1 equals to positive 2. Okay, sampai sini. Kalau awak tengok coefficient ni, ignore dulu tanda. Okay, kita ada 10 dengan 15. Okay. 10 ni, kalau kita tengok tanda, yang ni positive 10, yang ni negative 15. Antara dua ni, mana yang lagi besar? So, 10 lagi besar. So, yang kecil, yang ada X yang kecil, kita boleh pindah ke kanan. Yang constant 2 ni, yang nombor, kita combine dengan yang nombor. Okay. Yang positive 2 ni, we can move to left hand side. So, we have okay, 24. Tadi yang ni plus 2. When we move to left hand side, jadi minus 2 equals to positive 10. Yang ni tadi negative 15x. When we move to right hand side, jadi plus or positive 15x. Okay. So, kita simplify 24 minus 2. Dapat 22 equals to 10x plus 15x. Dapat 35x. Okay. And then kita nak x. So we can move 35 to left hand side. So we have 22 over 35 equals to x. Okay. Ataupun kita tulis x on the left hand side. So x equals to 22 over 35. Okay. So ini final answer untuk soalan yang ni. Okay.